ISTV Manipuri Pau Bidik Tabiraba Singh Mutaram Oxari Uzik Marui Babauda Minister Singh Napari Babibak Singh Kari Thabak Tauri Haina Yeng Bamathotare Miyamna MP Ani Thagalapada Chief Minister Okram Wobina Tawimal Khangba Utkre Amadi Loktak Singh Bagi Wathok Asiga Mari Lainana Achumba Thigatuna Mara Laiba Singh Jayak Phangnagani Haina TS Saubana Haikre Uzik Pau Sandokna Pizari Manipur Sarkar के मिनिस्टर सिंह ना मसा मसा न पारिबा विभाग सिंह करी थबक तौरी हाइना मसाना हंगना येंबा मथौ तारे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरी मणिपुर की चिंग अमसुंग तमगी प्रजा सिंह ना एमपी अनि माइ पाखलकपदा सरकार अमदी एमपीसीसी के माइकैदगी तौबिमल खंगबा उठ्खरे हिरम असिदा रिपोर्ट अमा Masi Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Congress Bhavan da pangtokpa amukanna inner amadi outer MP oina karaklaba Dr. Timai na Singh amadi thangso baiti anibu okpagi thoramda Chief Minister Okram Ibobi Singh na wapam ase phongdokibani MP anida Chief Minister O Ibobi amadi Deputy Chief Minister Gekhangam yauna kudol pot piduni kai kumna utke thoramaduda Rajya Sabha gi MP MD Abdul Salam Minister AK Mirabai Govindas Kondhojam Dr. Ratan Kumar Ngamtang Haukif amadi MLA Singh loinana MPCC gi maruoi ba miyoi kyasu thoramaduda sarugya Dr. Maina Amadi Thangso Baitena Praja Singh Congress Worker Amadi Sarkar gi Miyut Singh da Thagat pa phongdorke Bharat ki manung da Manipurna yamna unique oi haibase MP election gi result asina tai haina Deputy Chief Minister Gekhangam na phongdoke Manipur Sarkar na paket ki ba thabak thoram Singh aduna miyamna Congress pu thajabani haina tawbimal khangsu utki miyam gi thajaba mangaloi center da awon ba laklaga state da ohong ba lakadaba nate miyoi kharana 10 schedule gi wan thok ikhang khangna da bugum tawi party amagi MLA Singh mayam ama atopa party amada hekta satpa yaroi haina schedule Singh asida peri political party amadi legislator Singh punna chatpa mathau tabana Congress party da di madu oithokloi MLA Singh amatu oina leiri haiba wapam thamke handiki election aduda NSN IM na thok thak torkani haibasi mangjona na Congress na khangi makoi gi nature asi election amadi selection fawba nate nampu hapuni mathang dadi makoi Singh adu phadrak tagani haiba wapam su Gekhangam na phongdoki miyamna Nagalim gi mangmang liba NPF kumba rajniti dal amada bot pibasi wakal khantha matam yaure loinena CPI amadi BJP gumba organization yaudaba party gi mute singna bot masing lak ama hena phangakba si miyam gi warning gumani masida Congress party gi luching ba singasu praja sing asi lapthok kidana naba thabak tawba tangai fadre haike Chief Minister Okram Ibobi Singh na Rajniti haibasidi aka akumni NDA laklabasu karisumi painingai oide Congress na sarkar kuina pairakbagi anti incumbency factor ni haike center da sarkar ama hekta laklabasu state amagi plan size di hekta kakpayade thadarakliba SPA ACA oirabasu madugi thabak sukibagi performance matungina fund flow laigadabani Manipur da di ban blockade amadi atai disturbance kaya laibana thabak packet pada tapthaba kaya yawi aduna minister amadi mute Singh na mitna Singh na magi tabakadu fazana taunana ba wapamsu Chief Minister na phongdoki adu aina ina pai se masi matam se le doi dore ei ki department si gadi aina pai da department thongge koi maya se war putting the honorable minister Singh honorable MLA Singh koi maya puna masim se masi koi keno tawbina si haina ai kan work tawbina si haina ai masi koi na praja ne si government je ho bhamni la hai se ai koi na de lot pe ya ba na ye praja sing ki matim se koi na men no ya ra moi no pia de se koi na koi ko ka thagat yu na press ka kai da amada wa no mo masi so na ya re ISTV Paugidamak N Ranjan Galoina na Naurobam Phillips Congress Bhavan Imphal
अमरोमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना नुमित खरनी की ममांगदा लोकताक पात सेंबगी थबक येंसिनखिबगा लोइनना थेंगलबदा चाही असगी नवेंबर थादा लोइसिनब पादम थमली हाइखिबदा ngaइरिङैदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट टीएस साउबनेदि लोकताक सेंबगी वाथोकता चेनबसिंग सैराक फंगलगनी हाइना ngasi पाउमीसिंगदा फोंदोखरि ngasi निताई पाचुथेक्ता लेबा बीजेपी की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमीसिंग उनबदा महांगना मखा तारादुना मणिपुर दा बीजेपी माइथीरबसु सेंटर दा माइ पाक्तुना सरकार सेमननबा थबक पाखत हौख्री महाग मसासु दिल्ली दा चतुना लुचिंग सिंग वा तानरुगनी हाइरी महाग मखा तारदुना कांग्रेस पार्टी असी हौजिक्ति ओपोजिशन पार्टी ओइरगनी बीजेपी ना लमदम असिगी मियांग लोइनना लेबाक असिगी शांति अमसुंग सौखत माइकैरोमदा माइ ओनसिंदुना अतेनबा मतमगी मनुंगदा संगसिलक्लिबा खोंजोंग असिबु मियामना सौगतुना भोट पिरकपदगी इंग लिसिंगनिगा मापनदा लैखिबा फिबम अदुदगिदी यामना अहोंगबा लागले हाइखी लाकदौरिबा जनरल इलेक्शन दा बीजेपी ना यामना चाउना माइ पाकपगी ममी लेबना अहिंग नुंथिल खाइदना होनरगनी हाइखी लागलिबा ताम कुनमाथोइदा नरेंद्र मोदी बु प्राइम मिनिस्टर ओइना वासक लौगदौरिबा सिदा मार्क्सु यावगनी लंदम असिगी हिरम कयादा सोथरिबा असिदा अहेनबा मियेंग संगबिनबा तक्सिनबगा लोइनना पोरम कया जतननबा वा तानरुगनी हाइरी अखोई दिमागी मणिपुर गवर्नमेंट ने कार्यक्रम को जस्ट मायना देश के राज्य हुकूमत को कोई है नागालैंड में सब जगह ये बाइक में स्टेट गवर्नमेंट को जो वाली अरुआ शेडो को कॉन्स्टिट्यूशन शेडो को है भी तो संगे नरेंद्र मोदी ने लापता है ₹1 होगा अकाउंटेबिलिटी वेगनी है रंबा अखोई लीडर्स ने लागा लोका की मरंदा कंडीशन को के मरंदा हायर मयाम से सोजन बोलो खलगनी प्रजा की पब्लिक की मनी ला सिनना असाइपन हाइजरिबा सिनरेगा प्रशासन के खलका बात मोन लादमदा मदुससा की बात मदुस ये ले बात मदुस माय मावी ने अपने बहन बनती मदु आराम तो देखी सुंदर सरकार आए दिलाना कोई लालो प्रशासन था नहीं तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा रेंगपांग दा लेबा 132/33 kV सबस्टेशन असिदा पावर ट्रांसफॉर्मर अमा यादबना मरम ओइदुना हाइरिबा रेंगपांग की सबस्टेशन असि मेगी तांग 35 दगी हौना मथौ तौदना लेरी मसी सेमजिनबा होनबदा था अमरम चंगनी हाइना मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल एनजी शरद सिंह थादरोपा चेरोलमना खंगलगली मसिना मरम ओइदुना तमेंगलोंग टाउन तौसेम रेंगपांग खोंसांग खौपुम अमदि नुंगबागी मफम सिंगदा चाउना अकाइबा पीगनी हाइरी मियांगी अपांबा अदु मपुंग फाना थुंगहन्नबा लेरिबा राजनीति दल अमसुंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा पुन्ना चटमिननबा तंगाई फदे हाइना एमपीपी की प्रेसिडेंट सभा की रनंगसी एमपीपी की ऑफिस ता पांगथोखिबा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल क्लास की थोरमदा हाइख्रे एमपीपी चनुरा मरुबना सिंदुना पांगथोखिबा पॉलिटिकल क्लास अदुदा लंदम मसिदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमुको याउना अतै सोशल एक्टिविस्ट अमदि धर्मगी लुचिंगबा कयासु सरुक याखि एमपीपी की प्रेसिडेंट सभा की रंदमदि वाइस प्रेसिडेंट एम अमुटोम्बी एमपीपी की एडवाइजर डॉक्टर चंद्रमणि याउना मरु ओइबा मियोय क्याना सरुक याखि एडवाइजर चंद्रमणि ना ngasiदagi chahi kayagi mamangda lamdam masida laikhiba phibam adu ngasi fawwa thoina ahongba amadi awonba leiba ude masida aikhoina kari tawba changbage haibadu khangminaraba matungda punna changminanaba tangai fade haiki एमपीपी की प्रेसिडेंट सभा की रन्ना लोक सभा की मिखल असिना भारत की ओइना येंगबदा मियामना अवनबा अमा पामले हाइबसी मयेक सेंगना ताकले ngasi पांगथोकलिबा पॉलिटिकल क्लास असि यामना मरु ओइबगे लोइनना मतम चाइ हाइखि ngarang लाउथोखिबा लोक सभा की मिखल की फल अदुना मियामना करी पामबगे हाइबदु मयेक सेंगना ताकले हाइखि पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सिंग माय पापनमो दिल्ली दा नोंजुबा कोई मणिपुर सातिन तो पाइला आदा तौबदो सिगी मतु इनबते आगी मतु इनबा अदु हेन लुबदी कोई प्रजा सिंह सौगिरक द्रखंदे कोन हाजिरिंबदी कोई खबर पारे लोकल न्यूज़ पेपर मयाम लेरे टीवी चैनल मयाम लेरे सिदा संतोक्तना एनडी आदा लोइना तौरदेना हाइनर कांसदा मणिपुर प्रजा सिंहना कोई हंजिंग वाइदा सगोन ममांग पुंजाव पुबी नुसित मैरम तेनका पीना हुजी दिल्ली की मायोक्ता कोई मणिपुर सरकार लेपी अदुबो कोई मणिपुर प्रजा के पामने अदुबो मणिपुर प्रजाना कांग्रेस पामगसु कोई लीडर सिंह प्रजा की मेंटेट की मायोक्ता लीडर सिंह अनोब मायोन पोरकनी है बिस्ती एगे से पता जाने मसी अइन हाइबनते हिस्ट्री ना हाइबने
Facebook ta nupi oibigi izat sokpa photo thagatuna khongoinare haibagi wakat lagli ngasi kaisampa ta pangthokiba paugi mifam amada saruk yakhiba singna phongdokhibada khundrak pam awang lekai dagi khaidem samchan koba mioi amana mahak masana anira khana chelabi lamlai dagi nupi macha ama mahak leminare ngai gina tai sada photo Facebook ta thagalakle masina maram oiduna mapalamda mahi tamlambi nupi macha adugi academic career sokpada natana nimang thokpa ngamdre hiram asiga mari leinana lamlai police ta i bacherol piduna wakatlagani nupi oibi pumbagi izat sokpa yaba wafam asida chenari ba mioi ain gi oiba akan basarak pihaningi haiki paugi mifam aduda saruk yakhibi lamlai meira paibigi president a radhamani na thodok asida chenaba mioi ain gi oiba matik chaba sarak pi driba fauba makhal kaya gi khongjang sangsingani haiki khongjang kaya jangni khoi dharana kaya tawni masi hantokpa leigiroi pian gi bo khoi ni piji nupa jina lale haina hajaba natraga nupa ji habi ba punbi ba he tawki bo khoi khongjang amat hantok seroi ayam pian da ba kai ni ha ni khoi nupi gi jat pithibhi da leiben nupi puna mang ijat so abu bo khoi sam tumin no ji ahan ba go jo khoi nupi ne tumin na lek thokpa ngam matung da ma go ma isu ka ya icha ka mathang thang thola di khoi aki mam pwe aduna khoi lamlai gi mera pai bi puna mang na khoi achang ba akan ba khongjang changchan da khoi amu han han thokpadi oroi mana masana changjara tribu natraga haijaba lakti ko te khoi di tarai dai na toroi mayam ju mateng pangbi मेगी तांग तरेता चंडीगढ़ लैबा MC कोई बायोटेक पैरागोन कंपनी दगी लुपा लाख अमा मखाई गी हिदाक थारकपदा इम्फाल हेड पोस्ट ऑफिस योरकपदा लुपा लाख अमा हेनबगी पोलम सिंगी महुता सेठी सेखुम ngakta ngairam le lupa lising kontranipan rongi hidak yawba box anidi fibam kairam di hairi hidak sing adu uripok hindu hotel manakta leiba kangla drug house ki mapu khetrimium rasmani koba mioi amagini post office ta pot tharakpa matamda mangba madi chethi sekhum ngakta ngairam bagi thodok kaya thokrabasu wakat fam leitabana pot mapu singna awaba kaya mayuk nariba si koknana ba mari leina ba authority na hona bi haina appeal tawkhe aduga maximum asoba carton room simadi waste product paper simni fill out tharais ado asin nungai tabamna ne masi hangna teba ado masi koina company se sumasi wai sangla ka su leibani ado moina sumasi takade ado tangai phadami koi tharu kan sumasi hanjan hanjan thopusidi apai masi yakon susine ne marui ba pau amuka ne bizari Minister Singh na pariba Bibak Singh kari thabak tawri haina yengba mathau tare miyamna MP ani thagalakpada Chief Minister Okram Ibobina tawbimal khangba utkri amadi loktak sengbagi wathok asiga mari leinana achumba thigatuna marai leiba sing serak phanglagani haina TS sauban haikri biding tabiri singwa mokana khurumjari